Pak itai kundai budi teti. Kajing penlong ka soka lembaga pollution control board ban sengap ikasul upaj ba halo kajing panjing bit ke company Sri Cement Private Limited banti motion halum serman exchange his kapoi sidu uput baga don kajing penjual kenang ya surok kenang ban kanglat ya ki bertemu ban lek penpau persya ya kani kam kani kajing penjual ketika surok kadai nama kajing jeng yusim kabu ke kanglat ki ba persya ban once ketika public hearing ba khot penlong da ka pollution control board namta kajing panjing bit jong Sri Cement Private Limited halum serman menta kasngi la keno ro bakal don ru kajing thermau ban khanglat ya bertemu ban lek ban pau ya kajing seu persya ya kani kajing penjual sok kawan ra ru kajing haba itu baka wai kalong keme ke bertemu ban penkit sya hospital ban kha khalung rai ka ban kha bo kali nakadau ba sya penjual ka sok bom la syu ka ambulans ban kit sya hospitals. Pai ba itai kundai budi teti. San hajar cikle teti tera Sri Cement. Itai kundau tera Sri Cement. San hajar cikle pai ba pai ini to live. Itai kunda san hajar yo. Pai ba san hajar tengka cikle teta. Lalong ka ni ka public hearing, lalong ka man ka private. Oh, nayo tur. Kahak para de ka jango, nang chong chlong jong ka chlong. Atau orang yang ang malapit siya buat. Ya, hampir sa. Okay, tapos na. Throw video come up. Video I'm coming. I'm youth, young